Abayobozi muri Maroc barakora iperereza ku bongeye gutwara abantu rwihishwa mu mato afite umuvuduko munini akunze gukoreshwa n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bambutse abantu inyanja ya Mediterane mu buryo bunyuranije n'amategeko babajyanye ku mugabane w'Uburayi. Amasosiyete menshi ya telefoni zigendanwa muri Uganda yubatse iminara ifasha impunzi ziri mu cyaro gukoresha internet. Muri Kameruni abazatora bafite impungenge bibaza niba uburyo amatora azakorwamo uzaba bwizewe. Muri Afurika y'Epfo ho app yo muri telefoni igendanwa izwi nka Quell irimo koroshya ingendo ifasha abayikoresha kumenya umuhanda banyuramo mu ruvungazoka rw'amatagisi. Naho kubireba Zimbabwe aho abakuru b'ibihugu bateraniye mu nama y'umuryango w'abibumbye, Perezida Mnangagwa yasabye ko ibihano yavuze ko binyuranije n'amategeko byakomeje gufatirwa Zimbabwe bihita bikurwaho nta kindi gisabwa.